Dosa ku belah sabu sabu pungogop tanggung jawab dengan Allah. Ngan gara-gara ipip sabu jih murtad katanggung jawab leka. Ilong tegas tentang yang orang. Tahun 70-an nyong ngelung cerita di daerah Jawa Tengah. Di bancara awak Kristen itarik urung-urung bumurtad. Anu SMP, anu SMA ipu mabuk. Operasi gop. Ada nyogop si nyo sabu-sabu nyogop si. Tak harap ke baga pajah pada, tak harap ke rusuk to pate ji si. Mau pegah baik kita nyo mentang sosialisasi bahaya narkoba. Buat pegah mak ke. Ilang halung tem. Sebab dah doa hai. Alah jaringan sambo si dum ya. Ha? Jadi ibu mabuk, anu si kula ubebeno ka mabuk. Kaje piap lem. Ngebujuk kelempap. Nah? Hana ayo tamang Kristen nunggu. Tamal SMA. Kam hajam kawin ka? Kawin. Antai mengkawin hale ule kaplai, hanale ji. Hana bina pakah, hana kena pakah menggantung sangai lai hai semike. Ijak bekerja orang minggu, ibu duk sembako. Membagi kasih. Betul. Ibu dah pasti belah je. Kana angkut mesin baju, kana Indomie, kana mie goreng baju, kana saka, kana baju sapu. Membagi kasih eleh belum kan. Ada mutamah baju tu. Tuhan Yesus membagi kasih. Elian ipunya laju, ipu jarang ya sudah bag gerejaan ku. Pramprung urang tamang Kristen. Nyo yang tengah ipugat di seluruh Indonesia termasuk Aceh. Nyo nyan buat ke. Baik kapu buat nyan hai murtad anu kemun ke pialin ma ke gede. Nyo balong daripada ya publok sabu-sabu gak kecul mogong mendang. Kaculu mau han murtad urang. Tapi kapublo sabu-sabu nyan upaya pemurtad anu mah ke anak kumun ke anak adawa ke belaga. Kecil pegang undang-undang. Tua put pegang peraturan kampung, miona anu picerok. Sebab ujung-ujung ni murtad singa. Murtad. Urang hanale dupu sapu singa mangat dak di pertamang langgar agama dan Cina pernah anco jamun aleh dengan perang aleh dengan negara bu perang Cina pernah talo jamun karena disuplai narkoba. Nyo yang tengah berlaku bak nyo orang nyo tunggu. Nyo tengah berlaku bak nyo. Maka hati-hati. Berhati-hati.